Hallo julle, so ek is hier in George by die SOPA of die provinsiale rede van premier Alan Winde en ek wil die debat vind vanoggend plaas. Dit is donderdag die 26 Februarie en ek sien toe die kwessie van die plaaslike verkiesing wat gisteraan deur die premier opgehaal is in sy SOPA. Die het ook hier nou ter sprake gekom. Laat ek eers die aanhaling gebruik van Alan Winde. Hy sê, when I look at the performance of all municipalities, there is such vast disparity in the quality of services delivered, and often these align to the makeup of the municipal leadership. Nou, ek dink dit is 'n baie waar korrekte punt wat hy daar maak, en dit is ook die punt sekerlik wat aanleiding gee tot die soort debatte wat ons nou gesien afspeel het vanoggend in die debat oor die premier se provinsiale rede. But now to our communities in George, in the Garden Route, and across the Western Cape. We are in a local government election year. En ek moet sê, tans maak een bedrieglike groen swaalkie nie 'n somer nie. Hulle maak nie 'n somer nie. Die feite gaan uitkom van hoe hulle ons gemeenskappe bedrieg, hoe hulle ons gemeenskappe mislei en hoe hulle by hulle oorwinnings uitkom. En ja, die DA in die Weskaap aanvaar wanneer ons nie 'n wijk wen nie. Maar ons aanvaar dit want ons weet ons kontesteer met integriteit, want ons het respek as die regerende party in 'n provinsie en waar ons regeer, het sy deur meerderheid op plaaslike regeringsvlak of 'n koalisie, ons respekteer ons kiesers se integriteit en hulle menswaardigheid. En daarom wil ek vir ons kiesers vra, wanneer u later in die jaar in die stembus in die lyn gaan staan en wanneer partye in hierdie provinsie aan u deur kom klop, onthou asseblief een ding: we need to maintain our momentum through stable governance at local government. You have seen the failures of where you split your vote to give us, sadly, coalition governments that fail. Look at Theewaterskloof. Speaker. Look at Neisner. And I can go on and on and on. Minister. I will respect the decision of the voter. But those decisions do come with Order, Honourable consequences. Minister. Please take your seat. Order. So ek dink die agbare Basil Petrus het 'n baie belangrike vraag gevra of dit reg is dat Tersie Simmers toe ons sommer hier op die pynpad gaan met sy inset. En die speaker Dylan Mitchell sê te neem, dit is reg, dit is ook 'n politieke debat, hierdie debat oor die provinsiale rede. Lyk my hy wil gesê het, solank jy hom net so nou en dan verwysing ingooi daarso van die na die premier se toespraak. En julle gaan nou sien hoekom die agbare John Michaels van die NCC of die National Coloured Congress, hoekom hy staan hy ook nader toe nou. Hy sit daar langs aan Basil Petrus en hy dit is ook sy eerste provinsiale rede wat hy bywoon en hy was vooraf nogals baie chaff daaroor op sosiale media. So kyk verder en dan gaan ek aan die einde ook net vinnig weer iets sê. Honourable members, the point of order raised by Honourable Petrus is in fact an important one for me to rule on for the remainder of the debate. In fact, Honourable Petrus, this is a political debate, so I do allow a bit of latitude when it comes to inputs, but I will also remind members that please draw reference to the Premier's State of the Province address, as this is the reply or the debate on the initial debate, but I am listening carefully. But just for the record, this is in fact a political debate. Thank you very much. But most importantly, as we are heading to a local government election, we have seen the impact of instability on the most important sphere of government,
across various communities across our province, leading to citizens being without water for days, waste not being collected. And I'm talking about, yes, Knysna. Knysna is an example of when you have a fragmented voter base that creates a coalition that is not governing in the interest of the people of Knysna, but in the interest of the coalition. And yes, the Patriotic Alliance, the ANC, and other small parties have destroyed Knysna for their own pockets, not to uplift the people of Knysna. So you need to protect, together with us, the stability of your town, of your municipality. But let us continue getting things done. We have seen in Knysna and we have seen in Theewaterskloof, when they do not govern in the interest of our people, but for themselves, projects get stalled, Member Said. And perhaps the Honourable Minister, Petrus please must take learn, your seat. do not take naps Honourable and focus on Minister, getting please things take done. your I thank you very seat. much. There is a point of order. Ja, Honourable Michaels, is there a point of order? ja, Speaker. Honourable Michaels, what is your point of order? Ek wil net weet, is dit reg dat die MEC die huis mislei deur net sekere munisipaliteite en die DA govern Theewaterskloof se laaste wat deur die DA govern word sukkel nou nog om hulle audit report te maak. Ek wil Agbare net weet Michaels, of het- it's honourable members. Before I rule, or first let me rule. Honourable Michaels, that is not a point of order. Kyk julle, ek wil nou nie weer in die moeilikheid kom by die Patriotic Alliance se mense nie, maar dit was 'n meer klassieke een. Toe Tertius praat van die van daai van wat is dit? Een groen swaaltjie, een bedrieglike groen swaaltjie maak nie 'n somer nie. En toe kry die man nog so 'n laaste hou in ook nou, hoe kan Basil Petrus wat blykbaar gister geslaap het, maar hy het nie geslaap nie. Blyk daai foto was net wat Sepp Petersen toe op Facebook rondgestuur het, blykbaar. Nee, maar hulle sê maar net regtig geslaap en John wat langsom sit, het dit ook gesê. Maar hoor nou hoe kry Tertius soms toe so 'n laaste shot in daarso. Net so wat jy altyd so ernstig te wees oor die debatte nou wel. Plaaslike regering en die plaaslike regering verkiesings is 'n belangrike saak en ek hoop ook soos wat die premier aan die begin gesê het, of liewer in sy toespraak gisteraan gesê dat mense baie mooi gaan dink wanneer hulle gaan stem. Asseblief hoor, ek is hier besig om die premier na te praat of vir Tertius Simmers nie, maar as mense belangrike stellings maak wat jy ondersteun, dan moet jy dit kan sê. So ek sê dit, mense, in November is daar kans vir jou om seker te maak dat daar ordentlike regering plaasvind of governance wat jy Afrikaans staan. Plaasvind daar waar jy woon en ek woon in Theewaterskloof, so ek weet waarvan gepraat word. Honourable Minister, you may continue. Thank you, Speaker. Before I say thank you, let me just say it's quite ironic that last night's power napper is sitting next to a former mayor who was napping while Theewaterskloof was destroyed. I thank you. Honourable Minister, your time has expired.